kanjani mina khuleka masikela endlini uzofika ukudla khona ukudla yani serious yasikhona into engisafuna ukutshengisa yona la yabona le imali man liyabamba njani sabona siswa endoda itona wena ungazoniqala kubo ngoba vele ufike sozoqala man mfubuza something sabona siswa endoda hey ungazoniqala kubo nefa ngeke ufika futhi wona awuphumile kwazwimba le kwamrikiti khona awuphumi khona lo manje man mfowethu ngicela ubuza something wena wazi umchanqa wena wathi ngiyabona useyageza uyawazi umchanqa uyazi inophi wena into angona nto uthetha ngayo na wena na ngiyabona kodwa siswami kodwa into ezenzayo egoli maselifike egoli uyabona kodwa into ezenzayo uyamenzana umuntu ongaziyo ngisho umthemisa ongaziyo wena uyandazi uthetha nobantu uthetha nami mfowethu kodwa hayi njani mfowethu mana siswamfuka ubuza something bhuti buka lento leficha ngicela umkuke bhuti ngicela umphamise usisilo ngicela umphamise umdala ungishuka mama usuke enkaya khona uzothola nabo bafana labo bengamaxhosa labo into ezingazi inophi wena uyini khona lokuyini so hayi into ezifitshane lezi